Kadang-kadang berwai dekat Youth Assembly Choir juga belum lagi berkeliar bersama harga GSN 7 Annual Women Assembly hapo wajar na po kadang-kadang kaba kikintin kadang-kadang kaba kiatau shisha slap dia kaba kongnya semua balai kublai yung tau kadang-kadang bat ngasngo bat obu akan lapor ba kadang-kadang kalkta shisha kalong shisha kadang-kadang kaba daipor pabiangpor pakikintin kaba dan jumot kaba kit jumot di perolok kadang por pilap an snap kadang-kadang pilap an snap ikintin kaba dan kadang-kadang kumpor dan kadang-kadang kalong shisha kadang-kadang hadu kata-kata di ngasngoban ay kundi kapang nung tao jingway to play na karku nung ay susu ya kumpori ibay na ang tao kajingway di kuntaga na po to minasap sipori kajingway. Each